Evo, nezgodna utakmica, teška utakmica protiv uvijek nezgodnih Tigrova. Prvo poluvrijeme imali smo loptu, napadali smo, sve je trebalo ići naš koris, ali odigrali su nam 2-3 kontre, 2 su gola zabili i mučili smo se cijelu utakmicu. U to je stigao crveni karton, znači 5 minuta do kraja situacija je stvarno bila bezizlazna, eto malo smo se savrali, skupili redove i eto pobijedili spretno i sretno 3-2. Ništa dečkima iz Tigrova čestitam, stvarno su dobro odigrali, a mi smo opet pokazali dobru igru s golmanom igračem i to stvarno veseli. Iduće 2 utakmice bez Lukića igramo, pa smo još malo vižmat tog golmana igrača i vidit ćemo šta će biti. Sve bi dobro, još povratak evo Mate, kapitena iz Španjolske, to je još dodatna jedna motivacija bila za nas, a sad idemo, valjda će se ta kao platiti u eurima. S obzirom da ulazite sad u završnicu, hoćete li poraditi malo na realizaciji ovih udaraca sa 6 metara i to? Da, realizacija nam je jedan veliki problem, ali ja čak mislim da nije toliko problem u nas. Problem je što se drugi su uvijek na nas, ajmo reći, napale i golmani uvijek brane više od svojih mogućnosti. To je do sada stvarno većinom puta, ne kažem ima tu i naše dosta uloge, ali evo, smislimo neku alternativu, nešto ćemo malo.